Eric unzani iyo mbunda. Amfirire. Wala hapo mzee. Hapo ni hano bambutse Ruvubu. Hano bambutse Ruvubu. Iyi ni Ruvubu. Yes, reka tubasuhuze tubifurize ibihe byiza, tubifurize umugoroba mwiza, ube umugoroba w'umugisha kuri mwe ngo mudutega amatwi muherereye mu gihugu cy'u Burundi. Nyamuneka tubateye yambo abari mu Cibitoke, abari Bujumbura, abari Gitega, abari ahandi hirya no hino mu gihugu cy'u Burundi. Nyamuneka reka tubasuhuze kandi tubihanganishe yuko ibintu bitoroshye, ibintu ntago byoroshye habe na gato mu gihugu cy'u Burundi. Nyamuneka rwose abumva aya makuru ndetse badutega amatwi mufatire iryo buryo bene wacu abashinga nahe abarundi, kubera yuko uru rugamba ntago ruboroheye habe na gatoya. Ni urugamba rero igihugu cy'u Burundi mu bihe bitandukanye babonaga yuko rutazigera rubasatira, ariko nyamuneka nuko inyeshyamba za M23 ngira ngo mwamaze kugenda mubibona muri iyo video dutangije, mwabibonye neza yuko bamaze kugenda bambuka. Ubwo urwo rugendo barimo barakora, barimo barerekeza kinyamuneka mu misozi icungamiye umujyi wa Uvira. Murabizi neza yuko i Uvira igisirikare cy'u Burundi cyari cyaramaze kugenda kikomanga mu gatuza gikubitira agatokiko kandi kivuga ati nyamuneka nyamuneka umu M23 uzigera urenga nyamuneka imbago twaciye, ndetse akabasha kuba yarenga defense zacu ajya mu mujyi wa Uvira azahura n'uruva gusenya. Ariko rero ikigaragara cyo nuko ibintu byakomeye kandi byahinduye isura. Niba ari bya bindi bavuga ngo wirukankana umugabo kera ukamumara ubwoba, ubu izi saha rwose inyeshyamba za M23 zamaze kwereka isi yose yuko gahunda nyamukuru bafite ari ugufata umujyi wa Uvira. Nyuma yuko ku munsi w'ejo barwaniye mu kibaya cya Rusizi, ndetse inyeshyamba za M23 zigahangana bikomeye cyane na artillerie y'ingabo z'u Burundi, cyane yuko zimwe mu ntwaro zikomeye cyane zizi nyeshyamba za M23 zararashwe mu buryo budasanzwe. Ariko M23 nayo mu bitero yagabye nuko yabyerekeje nyamuneka mu Cibitoke, aho ku munsi w'ejo bimwe mu bisasu by'igisirikare cy'izinyeshyamba byarashe bikarenga umupaka n'ibindi bice bigiye bitandukanye ukagwa mu gihugu cy'u Burundi, ndetse biravugwa yuko umwe mu bana yaba yarishwe n'ibi bisasu byarashwe n'izinyeshyamba za M23. Ariko M23 nayo yakozwemo ni bya bindi ngo nta usangira n'udakoramo. Inyeshyamba cyangwa se nako igisirikare cy'u Burundi cyarashe bikomeye cyane bimwe mu bikoresho by'itumanaho izi nyeshyamba za M23 zakoreshaga. Umunara ngira ngo mwarabibonye mu mashusho twaberetse ku munsi w'ejo, ni umunara wagurumanye mu buryo budasanzwe, uragurumana kubera ibitero bikomeye cyane igisirikare cy'u Burundi nyamuneka cyagabye. Ubu rero navuga yuko nka 80% ingabo z'u Burundi nizo zirimo ziratakana n'inyeshyamba za M23, nyuma yuko intambara yari irimo irabera mu bice bitandukanye muri Nord Kivu. Intambara yarabaye, umujyi wa Goma urafatwa, Sud Kivu intambara iraba, Bukavu irafatwa, Kavumu irafatwa, ibindi bice bitandukanye ibice bya za Kaziba birafatwa, ibice bitandukanye birafatwa muri teritwari ya Warungu ndetse na za Karehe na za Mwenga birafatwa. Ariko nyamuneka hari hasigayemo ibice bitandukanye. Mu mirwano yari yarabaye, inyeshyamba za M23 zari zarafashe igice kimwe cya Kamanyora, ariko nyamuneka ikibaya cya Rusizi ibintu kiri kuberamo, ibintu biri kubera muri iki kibaya cya Rusizi nyamuneka ahangaha ni handi bavuga ngo urugamba rugeze aho abagabo, ndetse urugamba rugeze aho umwana arira nyina ntiyumve. Ibi biri kuba, nyamara umukuru w'igihugu cy'u Burundi yamaze gushyika mu gihugu cy'u Burundi nyuma yo kuva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu masezerano yari yamaze kugenda ahuza
abakuru b'ibihugu byombi, yaba igihugu cy'u Rwanda, ubwo ni nyakubahwa perezida Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda, ndetse na perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, ariko Evariste Ndayishimiye yari ariyo nk'indorerezi yagombaga kuba yahagararira ariya amasezerano, we na perezida William Ruto, tutanibagiwe na perezida Joao Lourenço w'igihugu cya Angola. Ariko perezida Evariste Ndayishimiye we ameze nk'uvuye muri Amerika ahita aza ku rugamba. Ameze nk'uvuye muri Amerika ahita aza ku rugamba kubera iki? Nuko uyu munsi cyangwa se kuri aya masaha igihugu cye cy'u Burundi cyamaze gusumbirizwa mu buryo budasanzwe. Inyeshyamba za M23 zirimo zirakora ibikorwa biteye isoni, ndetse ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi uwo bita Prime Niyongabo ahawe itegeko rikomeye cyane na nyakubahwa nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye, yahise yohereza amakamyo agera kuri 35 y'abasirikare bagomba gukora defense zikomeye cyane. Ariko defense bari bukore nyamuneka bakazikora bari ku ruhande rw'igihugu cya Kongo, ariho bari. Bivuze ngo ibyo ngibyo birakorwa mu buryo bwo kugira ngo hakorwe protection ikomeye cyane ku gihugu cy'u Burundi, nyuma yuko umugambi w'inyeshyamba za M23 wamaze kugenda utahurwa yuko gahunda nyamukuru bafite ngo ni ukurwana bagakuramo Uvira, bamara gufata Uvira bagafata iki kibaya cya Rusizi. Bamara gufata iki kibaya cya Rusizi, ubwo nituvuga ikibaya cya Rusizi harimo grupama zitandukanye, harimo Katogota, hakabamo grupama ya Kamanyora, hakabamo za Ruvunge, hakavamo umusozi wa Ngomo. Aho hose ngira ngo inyeshyamba za M23 nizimara kuhafata niko bamaze kugenda batangaza barahita berekeza ibitero byabo ibuvira. Ariko nyamuneka mwumva kakana, ingabo z'u Burundi zari komanze mu gatuza, zitanga umwitangirizwa, zihuruza isi yose, zigaragaza yuko mu gihe izi nyeshyamba za M23 zaba zifashe icyemezo cyo kwerekeza guhanganiramo nazo mu mujyi wa Uvira, nibwo intambara y'akarere tayari izaba itangiye. Ubwo rero niba igisirikare cy'u Burundi byo cyarabidekaraye kikanabisinyira, ubu twahita tuvuga neza noneho yuko mugiye kubona yuko intambara y'akarere ishoboka kandi ishoboka cyane. Niba Primo Niyongabo yamaze kohereza abasirikare bose yizeye, abakomando be bose bashoboka, akabohereza ku rugamba, bakajya kurwana urugamba bavuga bati twebwe ntago turi gushyigikira Kongo, ahubwo turimo turarwana ku busugire bw'igihugu cyacu. Ubwo abo ni Abarundi, kuko izi saha niba bararwanye mu bice bitandukanye bya Nord Kivu ni sawa, bari bagiye gutanga umusada ku ngabo za Kongo. Ariko izi saha inyeshyamba za M23 urabona ko zasatiriye imbibi ndetse n'imbago z'igihugu cy'u Burundi. Bivuze ngo rero birahita bibamenase kuri iki gihugu cy'u Burundi. Ni nayo mpamvu Burundi bufite inshingano zikomeye cyane z'uko bagomba gukora defense ishoboka cyane, defense ikomeye cyane, kubera yuko mu gihe izi nyeshyamba za M23 zakambuka zigafata cyangwa se zarwana zigafata uyu mujyi wa Uvira, tayari igihugu cy'u Burundi kiraba gisubiye mu mazi abira. Birakubitiraho ibibazo by'ubukene igihugu kirimo nk'ibindi bihugu byose bya Afurika, bigakubitiraho intambara z'urudaca zaba zigiye kwaduka zigasatira imipaka y'igihugu cy'u Burundi ndetse zikaninjira mu Burundi, bagakubitiraho Red Tabara, bagakubitiraho mu by'ukuri impunzi zaba zahunze ziturutse mu bice bitandukanye bya Uvira na hano mu kibaya cya Rusizi. Ibi rero bikahita bibamenasi ikomeye cyane kuri iki gihugu cy'u Burundi, gishobora kuhita kisanga kiri mu bihe bikomeye cyane. Ibi rero bikahita bituma perezida Evariste Ndayishimiye nk'umujenerali usanzwe amenyereye iby'intambara, nawe yahita afata icyemezo gikomeye cyane cyo kurasa ku butaka bw'u Rwanda. Mu byumve neza aka kantu, perezida Evariste Ndayishimiye akahita afata icyemezo cyo kurasa ku butaka bw'u Rwanda, kuko mu by'ukuri ikintu kiriho kandi gikomeye nuko uyu Evariste Ndayishimiye mu bihe bitandukanye ntiyigeze yemera yuko inyeshyamba za M23 arizo zihanganye n'igisirikare cya leta ya Kongo. Yabayeho avuga yuko mu by'ukuri ibi ngibi ngo bikorwa n'ingabo z'u Rwanda. Ubwo rero niba mu byiyumviro bye ari uko abyumva, icyemezo yafata namwe muracyumva. Ariko nanone nyamuneka ikosa rikomeye cyane uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yakora nuko yategeka ingabo ze
kuba bakerekeza ibitwaro byabo ziriya atirari twabonye ku munsi w'ejo zirambunda z'imisada zirasa mu ntera ndende bakazerekeza ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda. Niho hahandi nababwiye ngo intambara y'akarere tayari yahita itamika, kuko RDF namwe ngira ngo ntago ari ibyo kubabwira, nta nubwo ari ibyo gusigiriza. Muzi ubunyamwuga bafite, muzi urwego bariho, ndetse n'uburyo bakomera ibishoboka byose kugira ngo barinde ubusugire bw'igihugu, imbibi z'igihugu n'umutekano w'abanyarwanda. Aha rero RDF murabyumva neza yuko ishobora kwita yisanga muri iyi ntambara ihanganye n'igihugu cy'u Burundi. Mubyumve neza cyane, ihanganye n'igihugu cy'u Burundi, ihanganye na FDNB, igisirikare cyanye n'icubahiro perezida w'igihugu cy'u Burundi yamaze kugenda agaragaza yuko yacyubatse ku rwego rwa kinyamwuga. Mwibaze rero ngo ingabo z'u Burundi zasakiranye na RDF, ingabo z'u Rwanda, hagakubitiraho pressure ikomeye ya M23 yamaze kugenda ifunga ibice bikomeye cyane, yamaze kumera nkaho ishaka gufungira amazi n'umuriro igihugu cy'u Burundi. Mumbwire ngo bwa Burundi buraba buri hehe? Murumva Burundi butari wite bwisanga mu ntambara ikomeye cyane. Ibi rero nyamuneka bikagaragaza yuko iyi ntambara iri muri kiriya kibaya cya Rusizi yamaze kugenda iba menase kuri iki gihugu cy'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye yabayeho yumva yuko umuriro ingabo z'u Burundi zirimo ziracana muri Kivu y'Amajyepfo, umuriro ingabo z'u Burundi zirimo ziracana kuri twirwaneho na M23 hariya mu bice bya Kivu y'Amajyepfo, M23 itazafata icyemezo. Nahoze numva ibyaje gutangazwa na Colonel Wiringoma atangaza avuga ati nyamuneka ntago mu bice byacu ntago Uvira ari Cibitoke, ndetse nta nubwo yo Uvira ari Gitega, sinabujumbura yewe. Niba rero ari uko bimeze, inyeshyamba za M23 zamaze kurakara umujinya ukomeye cyane. Igisirikare cy'u Burundi nacyo kiravuga kiti ibyo mwikoza ntago mubizi, utazi umurundi aramubarirwa. Ubwo rero murebe nyamuneka dushobora kuba tugiye kureba urugamba rukomeye cyane, urugamba rutari rwitezwe muri ibi bihe, urugamba mu by'ukuri rushobora kuba rwasiga rwononeye byinshi, kuko impande zombi nyamuneka biragaragara yuko igishoboka cyose kigomba gukorwa, ariko nyamuneka buri ruhande rugacyura intsinzi. Ni igisirikare cy'u Burundi bigaragara yuko cyamaze kugenda gishyira ibintu ku rundi rwego, nyuma y'ibihe bitandukanye Perezida Evariste Ndayishimiye agenda asura imitwe y'ingabo, ndetse agerageza no koorganiza abayobozi bakuru b'ingabo ababwira ati nyamuneka mukora ibishoboka byose mucungire hafi, turugarijwe. Ubu rero iki nicyo cyagihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi yamaze kugenda agaragaza, kubera yuko ibintu bishobora kuba bitoroshye. Mu rugamba rero rurimo ruraba nuko inyeshyamba za M23 nkuko mwabibonye muri video zirimo ziridegembya mu kibaya cya Rusizi, ahangaha bari mu minsi yashize hari hayobowe n'ingabo z'u Burundi, ari nazo zahawe mu by'ukuri uburyo bushoboka. Rero ibi bikagaragaza yuko M23 yatangije umugambi wayo ukomeye cyane wo kwerekeza ibitero byabo ku mujyi wa Uvira. Ibi bishobora kuza guteza ibibazo twe tutari twiteze, harimo guhunga kw'abaturage, kuko igihugu cy'u Rwanda cyo tayari cyamaze kugenda cyakira impunzi z'abakongomani bahunze ibice bya za Kamanyora, abandi bavuye muri za Ruvunge, abandi baturutse muri ibi bice bitandukanye bya hano mu kibaya. Ibi rero bikagaragaza yuko intambara yo itari buze kugenda yoroha. Ariko dukubitiye ku ruhande rwa FARDC naho ntago byoroshye. FARDC hari amakuru avuga yuko uyu munsi nyamuneka mubyumve neza, mutera agatebe mwumve ibiri kuba. Ikirere cy'umujyi wa Bukavu cyazengurutswemo n'indege z'ubutasi. Ibi byabaye nyuma yuko ku munsi w'ejo hashize umujyi wa Goma, by'umwihariko mu bice bya Kibumba ukagaruka Irumangabo muri Masisi, Irucuru parido, aho hose ejo hiriwe hazenguruka indege ya FARDC bivuga yuko yari y'ubutasi. Dukurikije noneho uburyo Perezida Tshisekedi yakiriwe Kinshasa ubwo yaravuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusinya amasezerano y'amahoro, ndetse n'ibyo yijeje abanyagihugu, ibyo byonyine birahita bitwereka yuko hari ikintu gikomeye cyane kigiye gukorwa. Kuko FARDC ikigiye gukora ishobora kuba igiye kongera ingabo ku mirongo y'imbere ku rugamba, nubwo basinya amahoro. Ubwo ni igihugu cy'u Rwanda na Leta ya Kongo basinya amasezerano, ariko tubibutse neza yuko inyuma y'amarido hasigaye amasezerano ya AFC M23 ifitanye n'ubutegetsi bwa Leta ya Kongo. Ayo rero mu gihe hatarasinywa
ngo bagire ibyo bumvikana baraba bakiri mu mirwano, kuko imirwano yo nta kintu na kimwe kiri bworohe. M23 irimo irategeka leta ya Kongo yuko igomba kubarekera ibice byose bigaruriye bakabiyobora mu buryo bwa gisirikare mu gihe kingana n'imyaka 8. Mu makuru rero duheruka dukurikije ibiganiro bituruka i Doha, byavugaga yuko leta ya Kongo yo yemeraga imyaka 5 yonyine yuko ariyo izi nyeshyamba za M23 zaba ziyoboye biriya bice zamaze kugenda zigarurira. Ibi rero bikahita biteza ikibazo cyane. Ni nayo ngingo ikomeye cyane Perezida Tshisekedi bigaragara yuko kugira ngo azayandastandinge bizamugora. Ikindi harimo kuvanga ingabo nk'uko Perezida Tshisekedi mbere yuko ajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yamaze kugenda abitangaza. Yari yagaragaje yuko muri gahunda we afite ndetse atazigera nakora kuko yaba ari kugambanira abakongomani. Nta kintu na kimwe nta no kuvanga ingabo bizigera bibaho hagati yiwe n'inyeshyamba za M23. Niba rero ibyo bitazigera bibaho, ibyo birahita biha urubuga ndetse bigaha n'umwanya iki gihugu cya Kongo, mu byumve neza, birahita biha umwanya iki gihugu cya Kongo gutegura intambara, kuko urumva niho birimo birashya bishyira. Izi nyeshyamba za M23 zo zamaze kugenda zigaragaza yuko nubwo zitakaza abasirikare ndetse FARDC ikifashisha ibitero by'indege ikarasa mu basivile, ariko aba bahungu b'intare za Sarambwe bo bigaragara yuko bamaze kwemera yuko ubuzima bwabo bazabisheta kugira ngo Kongo ibohorwe. Hari abakomeje kugenda bibaza ngese ubundi amasezerano yasinywe na leta ya Kongo na leta y'u Rwanda, aya masezerano yasinyiwe i Washington yarayo guhagarika imirwano cyangwa yarayo kuyadivansinga cyangwa kuyikomeza? Impamvu rero uyu muntu wabaye nkaho azamura iyi confusion natwe twabyibazaho nuko nyuma yuko amasezerano asinywa, aho kugira ngo tubone hariho ibikorwa by'amahoro guhagarika intambara ceasefire, ahubwo twe twahise tubona ukwiyongera gukomeye kw'intambara. Ibi nanone mu byibuke neza yuko bihuye n'umujyi wa Goma ufatwa, hari habayeho yuko hari agahenge kemeranyijwe, ariko hamenyekana yuko kuwa mbere inama y'umuryango w'abibumbye yari buterane, by'umwihariko akanama gashinzwe umutekano. Ibyo bimaze kujya hagaragara nibwo twahise tubona kwa divansinga gukomeye cyane kwizi nyeshyamba za M23 tayari ibitero byabo babyerekeza ku mujyi wa Goma. None ubizi saha ibitero by'izi nyeshyamba byamaze kugenda byerekezwa i Uvira. Bivuze ngo rero iyi Uvira yo iratandukanye, iyi Uvira yo abantega amatwi mu nyumve, uwabashije kugera hano yumva iki kiganiro unyumve neza. Iyi Uvira iratandukanye, yaba mu buryo bwa strategique, yaba uburyo bwa politique, yaba uburyo buri economique mu bihugu by'akarere. Iyi Uvira yo ntago ari yo gukinishwa, ntago iyi Uvira ari yo gukinishwa. Impamvu niye wenda dukubita twihuta. Iyi Uvira mu byibuke neza yuko ari umwe mu mipaka igihugu cya Tanzania gikoresha gicuruza n'igihugu cya Kongo, ibicuruzwa biciye mu gihugu cy'u Burundi. Izi saha inyeshyamba za M23 mu gihe zaba zadivansinze zigakuramo uyu mujyi wa Uvira, mu byumve neza, mu gihe izi nyeshyamba za M23 zaba zadivansinze zigafata uyu mujyi wa Uvira, mu byumve neza, zikadivansinga zigafata uyu mujyi wa Uvira, tayari bahita bakatinga inzira z'ubucuruzi igihugu cya Tanzania cyakoreshaga gikura ibicuruzwa byabo muri Tanzania kibizana muri Kongo banyuze mu gihugu cy'u Burundi. Kuko ntago inyeshyamba za M23 zafata umujyi wa Uvira ngo barekure ubucuruzi cyangwa se bongere urujya n'uruza rw'abantu nk'uko ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda, ubwo turebye umujyi wa Gisenyi n'umujyi wa Goma uburyo ubucuruzi bwo bwahise bukomeza. Uvira yo mu buryo bwo kugira ngo M23 yizere umutekano waho yafashe, byanga byakunda itikatinga off inzira z'ubucuruzi, tayari aho ngaho yanambara y'akarere hakahita habaho kuba igihugu cya Tanzania n'igihugu cy'u Rwanda byahita birebaningwe, kubera yuko Jakaya Kikwete wa Tanzania ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye mu bintu utabasobanurira ntago wabumvisha yuko inyeshyamba za M23 arizo ziri kurwana muri Kongo. Bo bazi neza yuko ari igihugu cy'u Rwanda ngo kirimo kirarwana muri Kongo. Ibyo rero byahita bituma Tanzania ifata ingamba zimwe zikomeye cyane, by'umwihariko bakazifatira igihugu cy'u Rwanda. Mu byumve neza,
bamara kuzifatira igihugu cy'u Rwanda rero murumva yuko zaba zirenze kuba yari ya ntambara ya politike, ahubwo ikahita iba ntambara y'ubucuruzi muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Aho rero murabyumva neza yuko ibintu bitoroshye cyane. Ikindi kandi igihugu cy'u Burundi impamvu kigomba kurwana mu buryo budasanzwe, kikarwana kitaregeje kuri uyu mujyi wa Uvira, kuko baba bagiye kwamburwa agace kari strategique. Umujyi wa Uvira uri mu birometero 40 uturutse i Bujumbura, ukaba umupaka abaturage b'igihugu cy'u Burundi baturutse mu bice bya Gatumba, baturutse za Kavimvira, bose bakorera ubucuruzi muri uriya mujyi wa Uvira, yaba ubucuruzi bw'inka, yaba ubushabitsi, yaba ibiki byose. Abaturage b'Abarundi ahangaha bavuga yuko ari Bujumbura ya kabiri. Bivuze ngo rero Uburundi mu gihe bwakomwe mu nkokora bambuwe Uvira, murumva aho Uburundi bwahita bujya. Bivuze ngo rero Uburundi bufite impamvu zirenga 1000 bwo kurwana kuri Uvira kugeza ku munota wabo wa nyuma, bakoresheje ibikoresho byabo byose bigize iki bafite, kubera yuko ni kubw'ineza y'abaturage b'Abarundi, ndetse ni no kwigiza inyuma menace bashobora kuba baterwa n'izi nyeshyamba za M23. Ibi rero bikaba ari ibindi bibazo kandi bikomeye cyane, inshuti bavandimwe, bitari buze kugenda byoroha. Ngira ngo turi buze kugaruka mu zindi ngingo z'amakuru tuza kubasobanurira, turebe uburyo bihagaze, tubane namwe muri byose. Ariko nyamuneka tukiri aho ngaho, mudukundire, mudukorere subscribe, mudukandire like, share, ibiganiro byacu mu by'ukuri bikomeze kugenda bibanezeza aho muherereye 5 kuri 5.